0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Akusa ekseni bakithi ngiyazi ukuthi kunzima njengamanje kuyasinda kuthina sonke kodwa kubalekile ukuthi ke sikhulume ngempilo yalensizwa noma sekunje akekho umuntu ohlelayo noplanayo ukuthi uzozithola esesimweni esinjengana lesi uzozithola sekufanele ukhulume ngozakwenu ebenihamba naye ebeniphila naye ebenisendimini naye Khuba mfethu sikubingelele sikwamukele emsakazweni Ukhozi ngibingelele kuwena msakazi ngiphinde bese ngibingelela nabalaleli bokhozi FM njengalesikhathi ungithinta ngendaba ethe yasehlela endimeni kaMaskandi mfethu sihlangana namhlanje kukubi sizokhuluma indaba ezingezinhle ayimnandi lento esikhuluma ngayo namhlanje ngoba siyazi phela isicebo ukuthi ubengaculi kuphela kuMaskandi kodwa bebuye abizwe nakwezinye inhlaka zomculo ngithi nje duduzekane nonke silimele sonke akekho umuntu onamandla okududuza omunye kulesikhathi njengoba kuthe kwenzeka into ebuhlungu kakhulu ebesingayilindele ukuthi ingenzeka especially ecikweni encane njengaleli asazi ngempela ukuthi konakaliphi noma ngabe bekucala lini bengamele lithethwe ngalendlela elithethwe ngayo kodwa ke njoba sekwenzekile nasemndenini wakaMchunu futhi njoba elimale nensizwa esasebenza nayo umvuka Dlamini ngithi nje dudu kakhulu ekwenzekile angazi akufanisa nani namanje akakholakali okwenzekile Khuba mfethu amazwi ayaphela mfowethu ngiyazi ukuthi kuningi singakhuluma ngayo lensizwa mhlawumbe nje into eyodwa ongayisho ngosicebo mawuzwa nje igama lithi sicebo into eyodwa nje efika kuqala emqondweni ngiyazi ukuthi benama talent amaningi beshayo live into eyodwa nje efikayo uma uzwa igama lika Sicebo uSicebo akekho umuntu obembiza ngegama wonke umuntu bewubhuti uyena angazi ngathini inhlonipho ngoba ibesiba yitalent ke lesimanga ebelitshalo liyansizwa ungesibindi ngoba bemncane kakhulu kodwa bekwazi ukubiza ama-show ka live eyedwa into leyo abantu abacula abaningi abayisabayo kodwa Sicebo beyenza at his age ubenzima kakhulu besingazi ukuthi umcimbi wakhe awenzile kulonyaka bekuwokuvalelisa lensizwa yasibiza kubo singamaciko nje saqala into ejasambelane kuze namhla omunye wethu edlula ngingabikho yobuza i-direction waba wokuqala uCebo wathi ngicela nize kimi ngiqale kimi sina ngempela sahamba sakube emsinga wasingatha sahlala naye usuku lonke ekhaya namhlanje nje sasingazi-ke nathi ukuthi kanti ukuthi sihambelane kanjeya sokungempela ukukhombisana ukuthi nakho ekhaya la eniyongibeka khona okubuhlungu nje kakhulu ukuthi lensizwa iy'nhlelo zayo insizwa ibiney'nhlelo eziyaphambili kakhulu njengoba ibisisungule nesithabathaba somuzi wayo lapha ekhona emsinga yakha ihlela ukuthi mayiqeda nje kwakhe izobe isishadelwa konke-ke lokho-ke akusenzakalanga ngoba siyayithi sihlele ngenye indlela kanti uNkulunkulu bese sidicayidela ngenye indlela kubuhlungu kakhulu okuthe kwasehlela umuntu wamahithi umuntu wabantu bejabulisa abantu njengoba ade nguze uflowa ngey'ngoma zakhe umuntu bekwazi ukulumbanisa njengonkamisa engomeni kube ngathi ushaya inkondlo kodwa beshaya ingoma kube kubuhlungu kakhulu asazi sothini Khuba mfethu mfethu asibonge mfethu ithuba isikhathi osinikeze sona mfethu ukuthi sikhulume nawe kunzima mfethu uNkulunkulu makabe nathi uNkulunkulu makaniduduze yebo
le ngozi esikhuluma ngayo ingozi ehle laphana eduze nje kwesibhedlela esibiza ngeMelomed laphana uma usungena eBay emva kwakhona nje mhlambe enye into kumele sigcizelele emphakathini wonke ukuthi uma kwenzeka ingozi eduze kwesibhedlela noma ngabe esibhedlela i-private laba basizayo ngokomthetho waseNingizimu Afrika uthi noma ngabe kushiya isibhedlela ese-private noma ngabe kuthiwa unayo i-medical aid uma kwenzeka ingozi eduze kwesibhedlela ngokomthetho constitution yala eSouth Africa ithi labo bantu abangeniswa lezo sibhedlela besizo. So ngimangalile uma ukuthi umfowethu osebenza ngesicebi uthathwe ephila emva kwesibhedlela eMelomed kodwa walinda i-ambulance amthatha amuse eGwelezane kude kangaka isibhedlela seseduzane yabo. So ngiyacabanga ukuthi ngokuzayo nabanye namalunga nje omphakathi kumele akwazi lo ukuthi uvumelekile ngokomthetho ukuthi ufakwe leso sibhedlela eseduzane uthole usizo within 5 minutes yabo bese sebesizakele yabo. So ke ezinye zezinto ezibuhlungu ngoba lensizwa ekamchunu ihambele esibhedlela eGwelezane ebeqhele kakhulu kunalesibhedlela eseduze kwaso. So ke kodwa ke siyathemba ukuthi bazosifundisa nabaholi ukuthi cha isibhedlela nesibhedlela nje sisiza wonke umuntu noma ngabe uthuna medical noma ngabe uthona medical mawule imali eduze kwaso nje uyasizakala. Kuba ukuthi bayaxilonga nje lapho benza isiqiniseko sokuthi mhlawumbe usungconywana sebengakudlulisa-ke. Umthetho nje usho njalo uthi kumele bexilonge uthole usizo olukufanele bese beqinisekisa ukuthi ususesimeni-ke manje sokuthi usungadluliselwa kuleso sibhedlela futhi uma bebona ukuthi akufanele bedlulisele bengakubamba bekunikeze i-treatment engaholela kuzo igidi lezo bese kuklenywa ko-road accident fund bona lezo bhedlela lezo ungazi bekusesibhedlela esikude sibe sikhona eseduzane. So-ke ngiyethemba ukuthi abantu bakithi bazolithola lolu lwazi lokuthi kubalulekile ukuthi uthole usizo noma uthe isiphi isibhedlela ngokomthetho nje uvumelekile. Unayo i-medical aid ungenayo ngoba kwenzekele nje emva kwakhona eduze nje kwakhona bengeke kuphele nje 5 minutes ungena la yebo. Kodwa-ke elokufa phela kalitsheli uma selifikile lisuke selifikile akukho nisuke nisangakwenza. Kodwa nje siyathemba ukuthi abafowethu labe khona bazohamba bebheka imindeni yabo ney'ngane zabo kungavalwa imizi ngokuhamba kwabo. Kodwa nje ngokomculo uSicebi ngiyafisa ukusho ukuthi ayi ukwenzile ubajabulisile abantu khulu njengoba ubona isililo siy'ngane kulezo kuxhumana kudlala ingoma zakhe ngapha nangapha. Sonke-ke sasingazi ukuthi umfana emncane engaka namhlanje singakhuluma indaba lokuthi akasekho. Mfowethu khuba kulikhuni kunzima kakhulu. Siyabonga futhi engathi uNkulunkulu engaba nathi sonke mfowethu aniduduze aniqinise. Kunzima amazwi ayaphela esikhathini esinjengana lesi. Siyabonga nefuthi nesikhathi sakho. Ngiyathobeka kakhulu Amseli. Siyabonga futhi. Khuba ke lo khuzana umvuka Mpongose. Bafowethu.